Ne troši riječi uzalud, nego djelima pokazuje kako se voli svoj grad i kako se bori za svoj grad. Čovjek koji doslovno živi naš slogan, drugi pričaju, a mi radimo. Na to još dodajemo, radimo predano i odgovorno, jer volimo Nevesinje, jer volimo Republiku Srpsku. Naš sadašnji i budući poslanik Ilija Tamindžija. Hvala poštovani sugrađani, dragi prijatelji. Hvala vam na podršci koju nam dajete svih ovih godina, a vašu podršku shvatam kao potvrdu našeg grada i ona nam je garant da smo na ispravnom putu. Sjetite se samo kakva je bila ova dvorana, osnovna škola, muzička škola, dom kulture, bolnica, gradske ulice, grad bez vode. Struja je visila na jednom dalekovodu od Mostara, grad zatrpan smećem. Hvala Bogu, sve ovo sada iza nas i sve ove probleme smo riješili, a to smo mogli samo uz pomoć Vlade Republike Srpske i energetskog sektora. I naravno, bez njih ne možete ništa, ljudi koji su imali jasan plan i želju da se ovdje stvore uslovi za normalan život. Jasno vam je da ovi ljudi nemaju nikakvih hipoteka, ne čuje se glas da smo nešto upropastili, ukrali. Iza nas su djela kojima se ponosimo i to nam daje dodatnu energiju da nastavimo dalje. U Hercegovini se nadasve cijene ljudi i gleda se i analizira njihova porodica bar u posljednjih 100 godina. Te nam je i cilj da iza nas ostanu vidljivi rezultati i projekti, jer oni ne mogu niti poništiti, niti sakriti. Oni su tu za sve nas, za buduće generacije, za budućnost. Na mnoge projekte se je čekalo više decenija od prošlih generacija i sistema i zato vas pozivam da više vjerujete svojim očima nego ušima, jer oko nas ima raznih mešetara i populista. Lider smo u Europi kada je u pitanju investicije u energetski sektor i one su ovdje doprinijele razvoju i rješavanju životnih problema. Dugoročno očekujemo benefite u svim lokalnim zajednicama u Hercegovini, a ovdje u Nevesinju i do 50% u odnosu na sadašnji budžet. Upravo pokretanjem investicionog ciklusa u energetici i očuvanje energetske nezavisnosti daje nam za pravo da poručimo našim građanima da neće osjetiti energetsku krizu koja je u velikom mahu zastupljena širom svijeta. Otvorili smo fabriku u kojoj sada radi 130 radnika i hvala vlasniku Mladenu koji je ispoštovao sve što smo dogovorili i što stvara uslove da zaposleni budu zadovoljniji. Znate da ovdje imamo stalni problem sa pokušajem raznih mešetara da se napravi neka svađa, ali ovaj tim nadasve radi na jedinstvu i zato imamo odlične odnose sa vlastima i institucijama Republike Srpske, Banja Lukom, Trebinjem, Srbijom. Jedino jedinstveni možemo uspjeti, svađe nam ne trebaju. Obzirom na zainteresovanost privrednika i završene i započete projekte, daje nam se za pravo da kažemo da ćemo značajno smanjiti nezaposlenost, jer već vidimo značajan broj radnih mjesta u sektoru trgovine, ugostiteljstva i energetike. Da bi nastavili sa razvojnim projektima, trebate nam vi, treba nam vaša podrška. Zato smo kandidovali najbolji tim na listi za Narodnu skupštinu Republike Srpske i svi imate da odaberete više imena sa ove liste, a ja vam predlažem da podržite one koje će najbolje i sigurno štititi vaše interese i biti uvijek dostupni. Posebno mi je zadovoljstvo da vam mogu reći
kakav je odnos sa vladom Republike Srpske. On je takav da se nikada nije dobio negativan odgovor ni za jedan naš zahtjev. Zato imamo obavezu da podržimo i listu za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine koju predvodi predsjednik vlade gospodin Višković, a na njoj su mnoga imena koji su moji lični prijatelji. U Sarajevu nam trebaju ljudi koji su pravi predstavnici u koje nećemo sigurno da sumnjamo. Večeras su sa nama i naši dokazani prijatelji, ljudi koji su tu za Hercegovinu, za Nevesinje uvijek kada je bilo potrebno. Neka vam Željka kaže koliko prethodnih izbornih ciklusa prve pobjedničke rezultate dobija upravo iz Hercegovine. Željka ovdje zna samo za pobjede i ovaj put ćemo je maksimalno podržati, a cilj nam je da u Hercegovini napravi najbolji rezultat kako bi budući srpski član predsjedništva imao posebnu obavezu prema Hercegovini i čim dođe u predsjedništvo deblokira projekte aerodroma i hidroelektrane Buk Bijela. Niti jedan razlog nema da tako ne bude i Željka će naravno ovdje ubjedljivo pobijediti. U Hercegovini možete da radite samo sa dobrim ljudima, stručnim ljudima, jer se to ovdje nada se cijeni. Sa ovim timom predsjedniča možete da vladate još 20 godina. Ovo su dokazani ljudi koji su realizovali projekte za koje se je mislilo da su nemogući. Zato kažem, bez obzira na okolnosti, buduće, Mile Dodik u Hercegovini će biti istorijska ličnost, ličnost na koju se vežu najznačajniji projekti u Republici Srpskoj, a posebno u Hercegovini, jer se ovdje prije Milorada ništa nije radilo. U svim izbornim pobjedama Mile je ovdje imao ubjedljivu pobjedu, ima ubjedljiv rezultat i zato ovdje posebno pozdravljam naše koalicione partnere sa kojim nemamo neriješenih pitanja i mi smo se dogovorili zajedno da će budući predsjednik Republike, gospodin Milorad Dodik, ovdje imati najmanje dvotrećinsku podršku. Neki dan ispričat ću vam, bio sam sa profesorima sa Banja Lučkog univerziteta, bilo ih je 5 i pričali smo se, osvrnuli smo se na izbore u Banja Luci prije 2 godine. Oni su rekli da mi nismo podržali vašu vlast. Njih 3 su izašli na izbore i glasali su protiv, a njih 2 nisu ni izašli na izbore. Znate kakva je sad percepcija te akademske zajednice? Kaže, nikad više u životu nećemo glasati protiv sebe. Zato da ne bi glasali protiv sebe, glasajmo za budućeg predsjednika i budućeg člana predsjedništva Milorada i Željku. Hvala vam.